Hello zo mi pi tho zo yo le na kwa ma pe wi dam kim cha thiam ke ka min pen pi ta mung he ke ka min pen na na lung boy hi tu ni kong tang ko ding a hi le asom le li ve na NCBSC poi pi pen Florida State Jacksonville khopi a August som ni le kwa pan som thung le khat ni sung teng nop chi takin ki bol ding he Jacksonville khopi a hi le USA gam Catholic tang thua ama sapen misa biak pyang na ki bol na St. Augustine khopi St. Augustine Diocese sunga om khopi khat a hi ki boy pi sunga ong ki helding a hi a ki som Waga Mandalay Diocese pon Bishop Marco Tewin le Florida State St. Augustine Diocese pon Bishop Eric Polymeyer de pana kamsung kampwa to pate sistate to helsia te zong ong pe ngai ngai di gu hi Baba na pasien thula la hi zongin arsi popi to kisai tugen na le khangno ta dingin alung ko hwai hun ga na om ding hi lamen na jubilee kum tu ni le som ni le nga sunga ki bol ding asom le li ve na NCBSC poi pi sunga nong ki hel kim thaina ding un USA gam sunga zomi Catholic thu zoi mi mal kim tunga jak sak na le zot na kong ne hi Ivek pi NCBSC poi pi a ki mung ngai ni lungdam